Урие Эдемова Айдын кечеде. Жевайырнен Алие Кырымга келгенден берлі башка бір өмір кечирмектелер. Элбет, олар мындан бала экенде кеттилер. Сүргүнлүктө ilk вакытларда аят күреши далгасы ичинде чапаландылар. Соңра чоң девам эткен сүргүнлүк деври укум сүрдү. Ана бабадан эрте махрум калган Жевайыр башчылыгындагы коранта пек чоң кырым татарлар киби өзлери Өзбекистан чөллөрү ичинде сурунуп жүрселер де, юреклери, истеклери, арзулары, хаял ве фикирлери ана ватанлары Кырымда эди. Демек, олар бүтүн о йыллар девамында хаял арзу дүйнөсүндө жашаганлар. Мында эсе олар акыйкат дүйнөсүнө көрмектелер. О өмүр ичинде аракет этмектелер. Бу дияр ичинде олган аракеттерни, жазаларны, аксымланууларны олар анда да дуя, ис эте, көре, тяныклана эдилер. Иште о күнлөрүнүн биринде Алие менен Энвер ишинен андадыр кетмекте эдилер. Мырзачөл автобус мейданында олар алчакча бойлуу, ничар саясатчылы, ак черели бир оглан менен раз келиштилер. Алиенин агасы ондан яшы жетинден баягы буюк болганына бакмадан, Энвер бүтүн аракетлери ве лафлары менен оңа буюк сайгы, урмет көстергени көрүнүп тура эди. Огланын айдын бакышы сыя көзлөрүндө кимдердендир сакынуу аламети дуюлайды. Энвер онун эле сол элини көксүнө койган ве сак элини сыккан алда сагылыклашты. Оглан тез-тез эвлер арасына кирип кетти. Алие агасындан онун акында бир шейлер соруп жетиштирамады, вызинен келип токтоган жеңил машинадан 2-3 милис кадимы чар-чабык тушты. Олар ел киби чабыклыкнен автобус мейданына доланып чыктылар, бири-бирлерине бактылар, кийин машинага отуруп кайдадыр гайып болуп кеттилер. Энвер кардашы Алие оңа «Не улашу ага» деген киба бакканын көрүп, тереңден кокус кечирди. Олар демки огланны кыдыралар, деди кедерлі Давушнин. Я о оглан ким? Не япкан? Алие агасына диккатнен бакты. О, милли аракетимиздин лидери. Бүтүн халкымызны хаял арзу дүйнөсүнөн ана ватанымыз Кырымга алып бармак үчүн коммунистлер курумуна каршы күрөшмекте. Бу жолда якында бастырык жазасыны да көрүп чыкты, деди кедерлі Давушнин. Иште о вакытлардан соң Жевайырлердин эвлеринде де халк милли аракетине айыт лакырдылар дайыма олуп турду. О лакырдылар инсанлар, аракетлер неайет халкыны өз ана ватанына алып келмекте. Жевайырлер Ленин мейданы янынан кечип Тренёва истраат бакчасы бетке кете атканда, бирден yüksek сеслер ишитилди. Диккат этселер, мейданда митинг болмакта эди. Кибар ве гурурлуу рус адамдары небетнен зээрлүү нуткулар сөйлемектелер. Мен акыйкый рус кишиси оларак Кырымда руслар үчүн муктариеттүү жумхуриет тешкил олунмасыны талап этем, деди бири. Дигери эсе девлет тили рус тили олмак шарттыр, деп кычырды. Кене бири Кырым эвел эзелден русларныңки эди, ойледи олуп калажак, деп шаматалады. Бу митинг ярым асырдан соң өз ватанларына кайтып келе аткан Кырым татарларны көрүп, да кудурай аткан келмешектеринин исяны эди. Алие чырайы дивар кесилген татасынын колтугуна кирди, ону бу мунафык адамлар арасынан алып чыкмак истеди. Агамлар анда кетмектейлер, бизлерге оларнын артынан жетишмек керек, деди йымшак Давушнин. Олар бираз жүргенлеринен
Балабан ешил боялы бинанын огундеки гур даллы терек түбүндө турган Энвернен Кемалны көрдүлөр. Олар чадырлар шээрчигинде булунган бир кач генчнин лахырды этмекте эдилер. Янларына келген Жевайырнен Алиге бир аз токтоңуз деген кеби башларыны саллап ишмар эттилер. Бираздан соң тата кардашлар машина толусу кеніш жолдан о бир тарапка кечмеге ашыктылар. Эми о жолну кечкенлеринен бир шаматага оградылар. Мында энди Дерсон жан дерясы. Халк бир кач генчни алкага алган. Эркес Дерсон бутун барлыклары иле кулакка чебирилгенлер, алканын ортасында нелердир айта аткан. Yüksek boylu, çalık hareketli, gür sesli yigitni dinlemekte edi. Havası o kadar sıcak olmaganına ve terekler tübünde hafif yelçik eskenine bakmadan, yigit hep bir şeyler aytarken, bıçağının cebinden poşusunu çıkarıp, keng manglayının terini sürtmekte edi. Tosat halkının içinden oge nasıldır kartlar, kadınlar atılıp çıkarlar ve yigitni akaretlep başlaylar. Жевайырлер не олай айтканын яхшы эшитмек ве аңламак үчүн эп инсанлар коюлугуна сокулдулар, нуткчу бетке якынлаштылар. Энди онун сөзлөрү ачык айдын эшитилмекте эди. Шымды бу жердеки инсанларнын баазылар мен билесем ярын яда о бир күн вактын жайсе де оз жашаган жерлерине кайтажакпар. Сизге буюк рижа. Анда семеддешлерімізге анлатыңыз. Тезже мында келмеге арекет етсіңдер. Шымды мында халқымыз не кадар чоқ ве тез келіп ерлешсе, бізім үчүн о кадар яхшы олажак. Шымды бізім топрақларымызны кайтарып алув арекети кетмекте. Ватанга эрте чыккан жол алажак. О бирден чебирлип, гур даллы япалак терекнин түбүндө маса башында бир кач оглан ве кызларнын нелердир яза атканларына анда токтамадан адамларнын акканыны көстөрдү. Участка алмага мында ерлешмеге истегенлер, келиңиз, жедвелге жазылыңыз, бизге кошулуңуз. Бул вакыт йигиттин каршысында эки кырмызы жүзлүү, ачуулуу, эслиже лякин кескин сесли кадын пайда болду. Экиси бирден чаңкилдеп башлады. Сенин япажак ишин жокму? Бутун яз бу жерде халкынын башыны күтүп отурдум. Да yorulmadın mı? Ozun çalışmaysın, bizlerge keder etesin. Gece kunduz bu yerde kıçırasın, adamlarının kanını bozasın. Başın tenin ekende ketmından dep kıçırıştılar. O iki kadınga bir ikisi daha koşuldu. O sesleri ve hareketlerinden ozları yüreklendiler, yigitke daha yakınca bardılar. Bir tanesi onun yeninden tutup çekeledi. Yigit başta olarga kulak asmadı, ләкин токтамага мечбур эттилер. Халк ичинден огланларынын ачуулуу сеслери яңгырады. Расим, барып шу көпеклерни богуп ташлайыкмы? Оларга бизим кадынлар кошулдулар. Балалар, сиз жериңизден кыбырдамаңыз. Динсизнин аккындан имансыз келер дегенлер. Керек болса, оларны bizler өзүбүз тынчландырырбыз. Бу сөзлөр куру корайга түшкөн атеш кеби алевленди. Йигит эки элини бирден көтерди. Cemaat, bu köpekler mында afırmaga kelgenler. Afırsınlar. Bir danyanız yeriңiзден kıbırdamыңыз. Mында olarnın sahipleri aylanıp yüreler. Körnün arağanı eki көздір, Allah olarga eki berir. Sizlerini kartallar gibi kapka çeterler, oz yuvalarına alıp keterler. Keliniz, biraz sabırlı olayık. İleride daha yapılacak işlerimiz çok. Köpekler afırır, bizim kervanımız hep ogge keter. Yigit ozunu tunç tutkan alda yengilden күлімсіреді. Hakikaten de mındaki adamlarının pek çoku bu vaziyetke alışkanğa benzeler. Kene herkes oz işinen meşgul oldu. Yigit kene oz sözünü devam etti. Adamlarının çokları terek tübündeki masa başına toplandılar. Eki uç kızının eli eline değmey, adamlarını hep jedvelge yazmaktalar. Жевайырнен Алие бірден енді ақылларына түшсе керек, бірі-біріне «Я бізім Лейла қайда» деген кебі бақтылар.
O hakikatinde ne masa başında ve ne de ortada aylanıp yürgenler yanında görünmeydi. Birevden soramakның çaresi yok. Herkesnin dikkati nutqçıya gitti. Biraz da onların yanında Kemal peyda oldu. Rahatsızlanmanız. Leyla birkaç adamla beraber komissiya azalarıyla olsa gerek, bugün zahvat yapılacak yerge ketken eken. Şimdi yarım saatten son teneffüs olacak eken, o vakit her şeyini anlarmız, dedi ozunu tınç tutkan aldı. Aliye başını memnun alda salladı, ağasına bu iyi haberi için teşekkür bildirdi. Başında ise, "Benim balam çoktan beri mında, bu kaynak ömür içinde kaynamakta, men ise anda özümni sıkmay, onun telefon yapmasının tesellenip oturganım" dep, özüne açulandı. Karşısında adamlarga hep nelerdir aytmakta bolgan oğlanга dikkatle baktı. Bu yüksek boylu hareketçen, bu kadar canını özüne celp ete bilgen, mında bu kadar ciddi işler yapkan, doğrusunu aytkanda, oz ana vatanını kelmeşeklerden kaytarıp alıp kureşinde ok saflarında ketken, bu yigit onun Kiyevi olacak mı? Onu oz evinde, oz sofrası başında, oz koranta azaları arasında tasavvur etmeye tırıştı. Çok sındırıp olamadı. Gayet resmi yigit. Bu fikirlerini başından kovup ibermek istedi. Tanış bilişlerinin aytkanları belki bu oğlan degildir dep düşündü. Olar mında birdane ola bilmezler. Lakin tariflerine göre buna benzey. Aliye kızı Leyla'nın mındaki sevgisi hakkında izim çizim olarak bir şeyler işitken ve ona çok inanmagan edi. Çünkü kızının bu sahada pek çılçık olganını yaxşı biledi. Yakınlarda işançlı dostu mında keleyatqanda, Aliye ona kızı hakkında bir sır aytkan ve temeli bir şeyler bilip gelmesini rica etken edi. O dostunun haberine ve tasvirine göre, iş bu oğlanğa kelip bağlana. Aliye turgan yerinde bir kıpırdanıp aldı. Yanında sözsüz turgan Cevahir kardeşinin bileginden tuttu. Analarga has bir merhamet ve teselli berici sesle, "Rahatsızlanma kardeşim," dedi yavaştan. Aliye elbet tatasına bu hakta bir şeyler aytkan edi. Demek tatası Cevahir de şimdi bu hakta düşünmekte. Cevahir özünün çatallı fikirlerini jiyiştirip, bir yerge toplap, iyi bir neticege kelgen gibi gülümsiredi. "Alma terekten uzak düşmez," dedi. Kardeşinin mahzun çeresine gözlerine memnunluk ve tebessüm oynagan alda bakarken. "Bizim korantada, bizim gayemizle terbiyelengen kız da kaydalarda ola ve kimni özüne yoldaş seçe bile." Bu vakit mındaki halk birden dalgalandı. Serbest lakırdılar başlandı. Natıkçı yigit endi terek tubundaki masa başındaki gençlerge bir şeyler aytmaktaydı. Kaydalardadır yürgen Enver Kemal, Cevahir Aliye'nin yanına geldiler. "Bugün büyük zahvat olacak eken," dedi Enver. "Şimdi o topraklarını nezaret etken komissiya azaları Leyla da anda eken, mında kelgenlerinin ona hazırlangan binden ziyade adam yolga çıkacak eken," dedi Enver. "Ya o kadar adam mında kaydan kelgen?" dep soradı Cevahir taajüplengen alda. "Ular mındalar. Çadırlar şehirçiginde. Bayağı vakittan berli mında toplanganlar. Bugün Akmezcit civarında evvelden tayin olungan topraklarını elde edecekler. Çadırlar şehirçigine ise koltuklarında minderçikleri hep yanı adamlar gelmekteler. Onların çokusu yaşlar. Lakin içlerinde ihtiyar adamlar da barlar." "Ya o zahvat edilecek yer kayda eken?" dep soradı Aliye. "Birinciden zahvat degil,
кайтарып алынacak yer. Экинчиден, o yernin кайда olганını şimdilik kimse bilmey. Yani sır. Eğer o herkesке айтылса, mında huklanıp yürücüler duyarlar ve derhal gerekli yerге haber ederler. Olar ise bizimkilerinin yollarını keserler, anda yollamazlar. Bu sırны bizler becerip menzilге barıp sokulsak, olar bizimkilerini andan kolaylıknen çıkarıp olamazlar, dedi Kemal kati sesnen. Birazdan herkes çadırlar şehirçigine toplandı. Ortada yürgen adamlarının çoğu kaydalargadır sınıp kettiler. Cevahirlerinin yanında peyda olgan Hasan'ın bir dülber kız, olarını şehirçiginin merkezindeki balaban yüksek çadırga davet ettiler. Ya tayinlengen yerden komissiya azaları da kelmediler mi? Dep soradı Aliye, yüregi sık-sık urgan aldı. Hasan bir şey bilmegen adam ki bu ona ciddi alda baktı, sonra omuzlarını kıstı. Kız balaban mavi dülber gözlerini tögerekletti, Hasan'a çevirildi. Ne için? Dedi alçakta Guşnin. Öyle olmak gerek, dedi. Toktap alalarını o geçirdi, ozu aşıkmadan olarının артından ketti. Çadırga başta kirgen mavi gözlü kız aza çıkartqa çekildi, kele yatkanlarga yol berdi. İçeri Cevahirnen Aliye ikisi birden sokuldular. Bu vakit Leyla, nutqçı yüksek boylu yigitnen ciddi alda lakırdı etmekteydi. O kapıdan kirgenlerge dikkat etmedi. Hep sözüne devam etmekteydi. Kızını çoktan berli görmegen, pek sağıngan Aliye'nin yüreği düküldep sık-sık urdu, çırayı ağardı. Adım atmaga mecalı olamagan adam gibi toktap kaldı. Cevahir gülümsiredi. Kardeşinin bileginden tuttu. Eki kozu hep o nutqçının lakırdı etken Leyla'da edi. Bu vakit Leyla'nın yanına bargan mavi gözlü kız ona fısıldap bir şeyler ayttı. Leyla sağ omuzu üstünden doğmuşları betke baktı. Gözlerine başta tizesinin anası ilişse gerek, güneş yakkan dülber çeresinde kuvançlı taciplenici tebessüm örtüldü. Gözlerinde bakıt balkıldadı. Yigitke bir şeyler ayttı, anası ve tizesi betke aşıktı. Doğmuşlarının yanına gelgende bir an özünün kayda olganını unuttu. Tizesinin anasını birden kucakladı, yanaklarından öptü. Bu vakit gözleri yaşlandı, yanakları üstünden elmas gibi eki burtuk göz yaşı tığırıp gitti. Men sizlerini pek sağıngan edim. Kelip ne güzel yapkansınız, dedi kuvançlı sesnen. Bir yaka ketmek degil, menim mında 5 dakika boş vaktim olmay. Aşık acele, evdekilerini, babasını, kardeşini, eniştesini, tizesinin oğlu Tayırını, kızlarını kim var, hepsini birer soradı. Hep yengilden gülümsirey, yorgun gözlerini anası ve tizesinden almay edi. Birazdan özüne kelgen Aliye gülümsiredi. Bizler yalnız kelmedik, dayılarım da mındalar, dedi. Ardına çevirildi, kapı içinde turgan Enver'nin Kemal'ını gösterdi. Kemal'nın gözleri yaşlı edi. Dayılarım aytmadılar mı, olarını Hasan mında sık-sık alıp geli. Bizlerge hatta sıcak aşlar da getireler, dep güldü. Bu vakit dayıları endi onun yanındaydılar. Hasan'ın mavi gözlü kız ise azıcık oyakta doğmuşlarına memnun alda bakmakta ediler.